جنابندان نوچه رادیو دنگ گلدن با شیر و 26 ایلون 2025 این لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارن هیجام بولتن پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه 120 اشیران پشکری دا نامه ریبر عبدالله جالان جبو گهاندن نامه ریبر آپو جشیخ و روسپین اشیران ره اینسیاتیف سوریه یا جبو آزادی ریبر عبدالله جالان و مجلس روسپین باکور و رجرات سوریه شانده اکاوا کرد. جاندام شانده و نونرن اشیرا بنی سبا شیخ حسین السدا درباره مجارده جاجانس آنهای راقف او گفت به نامه گهاندی 120 شیخ اشیران و روسپین کانتونا جزیره. السدا اشکره کرد که نامه راستی علاقه که باش هاتیه او گفت نرینین اشیران پشکری خواهد جبو نامه نشاندانه. ریبرتی جه سپاسی اشیرا عرب رش ریبرتی جی سپاسیا اشیرین عرب رشاندیه او هلوستا وان آجبو پشکری هفگرتنا کرد و عربان پیروز کریه. حتی نها مسردانا پینجی اشیرین خامشلو تل همز چلاخا تل کوچر تربسپی دیرکو گندوارین وکریه. هر اوها مسردانا هفته اشیرین هسکی و باجارکو گندین گریدایی وان کریه. نونرین اشیران هلوستکه ارینی نشانی نامه دا. گوتن او آماتنه ده پروژه نتوای دموکراتیک و آواکرنا سوریه ده خباتین خواهین هفبش بدومینن. هر اوها اشیرین وکی بنی سبا و جوالا جی هاتن کرن. دناوان ده گلک اشیرین شیخی هنه. افته واتایا منامه گاند پاره هری مزنا جواکی. حسین السدا داویا اخافتنا خود گوت ده دیروکی ده دنافبرا کرد و ارمان ده تو شر در نکتنه. کردان به سرکشی صلاحاتین ایبی دزر رزگار کرنا قدسی ده پشکریا عربان کرد. او نمونه دیروکا براتیا کرد و عربانه. او بری خواه بدن همو شیخین اشیرین هرمه و نامه ریبر عبدالله جالان بگینن همویان. مرا پیواجو بره روژه و نتوین یک بویی. öcalan fersendeke diroki peşkeştike. Şest rûniştinên mafên mirovanên Konseya Mafê Mirovana netewên yekbûyî heştê îlonê dest pê kirin. Rûniştin li ofîsa netewên yekbûyî ya li Cenevreyê pêktin û heta sisiyê cotmehê bi nîqaşên li ser vinpêkirinên mafên mirovan ên li welatan dewam dike. Tevgera dostaniya gelan a li dijî nijadperestiyê Mira pê jî deklarasyonek nivîskî pêşkêşî rûniştinan kir. Balkşan serpêkanînên derhokûxû yên li Tirkiye û giringiya pêvajoya ku ji hêla rêber Apo ve ji bo demokrasiya Tirkiye tê meşandin. Di deklarasyonê de encamên dawî yên duyemîn nirxandina peryodîka Tirkiye ku mijdara 2024 de hate li derxistin tê bibirxistin û wiha didome. Ev encam nîşan didin ku kêmarên li welêt hê jî bi zilmê re rûbirûne. Hükmen peymana Lozanê yên 1923 bengeha dîrokî û hukûxî ya cudakarî û zordariyê ji hêla rayadarên Tirkiye ve li dijî pêkateyên etnîkî ku gelê Kurd jî di nav de ye pêktînin. Tê gotin ku zilm û zordariya rayadarên Tirk a li ser gelê Kurd ji sînorên Tirkiye wêdetir diçe û wiha didome. Herêmên Efrîn, Girêsipê û Serêkaniyê yên li Bakur û Rojdatê Sûriyê hatin dagirkirin û bi qasî 400,000 Kurd ji cîhû warê xwe bûn. Mirapê pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku bi pêşengiya rêbera potê meşandin jî bi bîr xist û got ev pêvajo ji bo demokratîk bûyna Tirkiye fersendeke. Devê rayadarên Tirkiye vê fersendê bikar bînin û dawî li zordariya li ser gelê Kurd li Tirkiye û welatên cînar bînin. Mirapê di dawiya deklarasyona xwe de jî hin pêşniyar ji hikûmeta Tirkiye re kir. Çarçoveya zagonî siyasî û demjimêra müzakereyên bi Abdullah Öcalan û hevalên wî re divê zû were diyar kirin. Bi temamî li gorî bendên peymanê ku Tirkiye beşderî wan bûye tev bigerin û pêşniyarên komîteyê bicihbînin. Dawî li işkenceya di navendên vincavkirinê de bînin û lêpirsînên serbixa û bêalî ji bo hemû angaştên eşkence û kiryarên dermirovan vekin.
اپراسیون سینور پارێزên li Sûriye û Bakurê Iraqê bi dawî bike û ji van herêman vekişe û beşdarî statûya Roma ya dadgeha ceza ya navnetewayî bibe. Keskin bayındır. Komite xwenada berberpirsiyariyê. Hevserokê giştî DBP Keskin bayındır li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk ji anefê Raqifê û got peywendiya mafê hêviyê yekser bi demokratîk bûyna li Tirkiye û çareseriya pirsgirêka Kurd vegirêdayî ye. Konseya Ewropa di oxira berjemendiyên siyasî de pîvanên mafê mirovan daniye alîkî. Ev jî bu sedema têkçûna baweriyan. Ji ber ku tecrîta li İmraliyê bi ser zemîna çareseriyê hêviya pêşerojên demokratîk e û li ser perspektîfa aştiyê tê meşandin. Ji bo pêvajoya çareseriyê mayînde bibe û vegwere aştiyeke civakî û adil merceherî bingehîn azadiya Birêz Abdullah Öcalan e. Divê Birêz Öcalan karibe bi rengekî azad evle û bi tenduristiyeke baş kar bike. Roja destpêkê Birêz Bahçelî got bilawere li parlamentoyê biaxife divê ev pêk were. Lê desthilatariya AKP nêzîkatiya xemsarî û dûrî pêkanînan tevdigere. Mixabin helbesta saziyê navnetewayî jî weke firsendekê dibîne û hewil dide pêvajoyê li gorî hesabên xwe yên siyasî bimeşîne. Ev siyaset ziyanê dide demokratîk bûna civakê, sîstema hukûxa navxwayî û rewatiya navnetewayî. Bayındır got Birêz Öcalan ne tenê aliyekî vê pêvajoyê ye, ew mîmarê çareseriyê ye, damezrînerê diyalogê ye, garantorê aştiyê ye û divê azad bibe. Çareserî û pêkanîna aştiyê jî bi muxatabiya hev û avakirina diyalogê dikare pêk were. Mafê hêviyê jî ne tenê serêrastkirineke înfazê ya teknîkî ye, bingeha jiyaneke li gorî hukûq û mafê jiyanê ye. Banga me zelale û daxwaza azadiya Birêz Öcalan ne tenê mafekî şexsî ye, tê wataya parastina paşeroja hevpariya me hemûyan. Ne tecrîta li İmraliyê, ne polîtîkayên mirina bêdeng ya li ser girtiyê nexweş, ne jî desteserkirina mafê hêviyê nayê qebûl kirin. Em bang li hêzên demokrasî aştîxwaz hemûyan dikin ku hîn bi kolektîv têkoşînê bikin. Ev tekoşîn ne tenê ya girtiyan e, daxwaza pêşerojeka azad û wekeve. Doktor Korkmaz ji bo aştiyê pêwîstî bi tevgeriya hukûqî heye. Bi sporê siyaseta navnetewayî Doktor Toros Korkmaz ji anefê Raqifê û got pêvajoyên çareseriyan beriya niha li Tirkiye bi fikarên siyaseta rojane ji dest hatin berdan. Têkçûna pêvajoya 2013 û 15 şerê giraniyê piştî vê yekê rê li ber planeke dijbariya şoven neteweperest û milîtaristiya dewletê vekir û êrişî Kurdan kirin. Vê jî baweriya bi aştiyê winda kir û civak ji hev hatin dûrxistin. Doktor Korkmaz got ku ji bo bawerî sazkar bibe divê dewlet garantiyên hukûqî pêk bîne. Ev wê bizaftina bayê milîtarîst neteweperestiya şoven ji holê rake. Hingê vê zimanê pêvajoyê were guhertin û civak xwe dibin ewlekariyê de bibîne. Hîna zimanê terorê cihêkariyê tê bikaranîn. Ya giring e ku welatîbûna di destûra bingehîn de bi nasnameyên etnîkiya Tirkiye hatiye pênasekirin ji her cûre nasnameyên etnîkî bê paqijkirin. Pêwîstî bi zimanekî nû heye û bi taybetî medya divê zimanekî çêker bikarbîne. Doktor Korkmaz herî dawî got, di pirtûkên dersê yên ku li Tirkiye bi milyona xwendekar dixwînin gotina Kurd nîne. Saziyên cemiyeta tealiya Kurd xayîn yan jî Şêx Seîdê xayîn didin xwendin. Divê ew rewş were guhartin. Feraseta Tirkiye bi pêşketina li teknolojiya şer bûye pîvan û mêjiyê ku dewlemendiya çandî, hunerî û zanistî serwer dike têkçûye. Mêjiyê ji zanist û hunerê dûr rewşenbîrên şoven diafirîne. Divê rewşenbîrên bi rasteqîn bikevin devrê û nêrîn û humanîstiya gerdûnî were pêşxistin. Heta ku ev nebe perspektîfa aştiyê li nava civakê bicih nabe. Hêzên eblekariyên dêra zorê tedbîrên parastinê zêdekirin. Bi zêdebûna êrişên şaneyên çeteyên Daişê yên li ser herêmê,
هیزن اولکاریا هندرین ین خانتونا دیر زوره تدبیر اولهی زیده کرن. هیزن سوریه دموکراتیک ده 22 ایلون دل هسه که جوینا چاپمنی دار خست و گوتن شانه این چته این دایش جدما روخاندنا رژیم باسه و ور و 153 ایرش لدیجی باکور و روجلات سوریه کرنه. جبو و جهازین ما ولدیجی شانه این رازایی این چته یان اپراسیون خواه بدومینن. جره بریا گشتی یا هزین ابرکاریا هندورین آقانتونا دیرا زوره میرالای محمود الحسین جه آنهای راقفی او گد اپراسیونین ما یه ندیجی شانه چته این دایشه جوالاهین دستلاتاریا دمکی یا شامه سوده دگرن و دولتا ترکیه وان دستک دکه. الحسین دازانین که جبر لوازیا دستلاتاریا شانه این چته این دایشه دستاتینن سر نقطه این که لشکن رژیم اساد جه وکشیان همو چک و جبل خانه وان زمت کرنه. لهمبری که هزین مهجماره که شبکه و شانه این چته این دایشه گرتنه و برطرف کرنه جی به تمامی تونه نبونه. جبوه جی اپراسیون هزین ما دوام دکن. میرالای محمود الحسین هری داوی گوت ریوبریا خواسر به همو پیکاته اینوه عرب، سوریان، کرد و ارمنی هر تم ده تکوشین لدیجی شانه این تروریست هفکارن و لدیجی چته این دایشه همو داگرکران پاراستن هرم خواه بکن. پشتی که فرض کرنا سیخوری رد کر به مالباتاوی گفله هات خوارن. 1223 کارکرین که قیوم او جکار آویتن سینان یلمازه و پولیسان سیخورتی لی فرض کریه و وی قبول نکریه. سینان یلماز گوت به مهانه پولیس گفان لمدخون من به رواندن و زرارداینا مالباتا من تهدید کن. یلماز دیار کر که پولیسان جیره گوتیه ام دچین خرقوله لی او برنه کافه که او سیخورتی لی فرض کرنه. هر جاری جی دبیشن دوسیا یک لیدی جیتا هاتیه وکرن. اگر تو آلیکاریا مبکی ام تجوی دوسیای رزگار بکن پشتی که از رد تکم مب مالبات و زاروکین من تحتیت تکن یلماز دیار کر که پشتی دمکه کرد گلک جاران تلفونی من کرنه و گوت من فیزیکی دشوپینن هری داوی از راوستاندم و لوسایت که رش سوار کرم و برن جمره گوتن شاهیده که وشارتی هیا و دبیجه تکلیات برخستنا در وره هیا من جی پرسی گر دلیل که و یا بوی رنگی هبه چه ماهون من نابن مدوریتا پولیسان. جمره گوتن ام دخوازن آلیکاریتا مالباتا تبکن. مبیستی روشتا یا آبوری نباشه ام آلیکاریتا بکن و توکرنن سر کارنته. پشتی که من اف پیشنیار جی رد کر گفل مخوارن و گوتن ام دوسیه که وکن و تب 27 سالان داد که بکن. مجوان را گوت حتی از 127 سالان جزاجی بخوم از وی پیشنیازی قبول نکم. سینان یلماز هری داوی گوت از ده هفته ایلونه ده لوانه بشتاری مشا مخفیهیوی بوم. روژا دن پولیسان دسا تلفونی مکرن و گفل من و مالباتا مخوارن. گوتن حتی سبهی داماته هیه. اگر سبه ده سبه تشتک بسر من و مالباتا من برپرس پولیس و دولتن. روزنامه‌وان هوال آرسلان لبلچیکای هات بنچاف کرن. هات را گاندن که آسلان بی بریارا دادگاه هاتیه بنچاف کرن. همو آلا ونوی هاتنه دست سر کرن دلگرین تازی را هاتیه درباس کرن و افخستنه هجره اکی. لگوری آگاهیان لناوند پولیسان گفل هاتیه خوارن و جیر هاتیه گوتن و بشینن فرانسای جبر جی بشینن ترکیه. هوال آرسلان جسال 2003 نوفر لروش تیوی مد نوچه و مدیا هبر تیوی کاردکه هری داوی لمدیا هبر تیوی بولتنا نوچه هم پیشکش کرد. هوال آرسلان لفرانسای مزنبو بشا چاپمنی خوندیه. لبلیته گوتن که فرانسا والاتی بو ندای آرسلان. کنسولوس خانه ترکشی نکرنا پاساپورت آوی رد کریه. جبرویی که مافیوی یه گره به سربستی و پیکانین افیشه خوشی هات دست سر کرن. آرسلان جبویی که بریا دمکی لبلچیکای سردانا پنابری کری بو. روزنامه‌وان هوال آرسلان ده همان دمیده اندام دامزرینر آکوماله جنین کرد روژینکو لبلچیکای آوا بو. کوماله روژین به داخیانیه که گرتنا بنچاوان یا آرسلان شرمزار کرو گوت اگر هوال آرسلان رادسی فرانسای بکرن روشاوه یا پنابری ندیاره و ریسکه یکو تسلیمی ترکیه بکن. اف کریارک لدری قانون بلچیکا و حقوق پنابرانه
شاندنا هوال آسلان جبو فرانسای مترسینیه دکارن و بشینن ترکیه. وکا کومله روزنامه‌وان جنین کرد روژین ام داخواست دکن که روزنامه‌وان و انداما کومله ام هوال آسلان دملدست وره بردان. فدا و داکابه برتک نشانی بنجاف کرنا روزنامه‌وان هوال آسلاندان. فدراسیون الویان دموکراتیک فدا و یکتیا جنین الویان دموکراتیک داکاب به داخیانیه که بنچاف کرنا روزنامه‌وان و پیشکشوان مدیا هبر تیوی هوال آسلان شرمزار کرن. سازیان گفت که روزنامه‌وان هوال آسلان روزنامه‌وانه که و جالی مدیا جهانه و جالی سازی بلژیکا و تناس کرن. گرتنا بچاوان یا روزنامه‌وانه که وکا آرسلان به پیکرنا حقوق و سکاندال که دیپلماتیکه. فدا و داکاپه بانگلادش لاتاریا بلژیکا کرد که روزنامه‌وان آسلان ولاتیه که کرده جواکا علویه و جنکه که ده چاپمنی ده تکوشینه دکیه. ام وکا سازین علوی بنچاف کرنا روزنامه‌وان هوال آرسلان وکا ایرشه کلدیش جنین کرد و علویین اوروپای دنرخینن دوی دملدست وره بردان. وان به قرکرنا اکولوژی هاتیه دورپیچ کرن. 20 بنداو و هس 18 گس و 2 رس هاتنه چه کرن. هاته گوتن که لحریم وانه 20 بنداو و هس ین که کار دکن و ین لبندا کار کرن نهنه. جبلی وان جی تی خوستن که نه هسن دن جی ورن چه کرن. انداما کومله اکولوژی یا وانه اردوغان ödük دیار کرد که ده سالین داویده ویران کرنا اکولوژیا باجار گیهشتی آستک جدی و گوت سانترالین هیدرو الکتریک هسه به تایبتی هرما زیلان چافکانی ناوی قریش دکن. سونداجین تینه کرنجی زویان و چاندنی خراب دکن و آوا و خوارن قریش دکن. اردوغان گوت که لگوری لکولینا ما لباکوری وانه زیدتری 10,000 برینن بیرین سونداج هم قید کرن و هم جی نقید کری هنه. او بیرین کور درمانین کازکان با آوا بیره بر ارده و آخر تبلیه دکن. او جی هم دبه سده ما کیمون آوه هم دبه سده ما لابتاندن و جهر کرن آوه. لحره مکریزه که جتی هایه و جیان مروفان دبن مترسی اکمزنده یه. دویل دیجی کشتن اکولوژیال کردستان کمیسیون اکوار آوا کرن و ریل بروی روشا قرکر وره گرتن. دیرش هوایی اسرائیل ده لسانا 8 کس مرن 142 کس چی بریندار بون. دیرشان ده ناوندکه بنچاف کرن سانترالک الکتریکی او هن دورن نشتیجی آنده ویرانی اکمزن چه بو. تلویزیونا المصری یا نیزی حوسیان جی دیمنین ویرانی وشاندن. لگوری رایدارین هرمی بکیمانی 8 کس مرنه 142 کس جی بریندار بونه. رایدارین حوسی را گاندن که هیجی دبن کافلانده کسین وندایی هنه. ارتش اسرائیلی جی به داخوانیه که را گاند که دیرشه ده به دهان شروانین حوسی هاتنه کشتن دفو انچک و درونان هاتنه رو خواندن. ارتش گوت که اپراسیون نوان و دوام بکن. چاودرین سیاسی جی گوتن اویرش پشتی ایرش حوسیان یا بریا دو روزان به بالافرک به پیلوت لسر باجار الیتای اسرائیلی که ده انجام ده 22 کس بریندار بونه پیکاد. سروک وزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو جی گوت امیل دیجی هر ایرش برسوک به ایش بدن رژیم حوسیان. گدارن هجاماتن داویا بلتن اخوات دن باش.